Allah Taala tüzden tüz Kur'an'da keltirgen emne degen farz kılındı selerdin moynuңarga Ramazan ayını oruza tutuşluktu. Selerden murunku büyüt bari peygamberlarga da moynulары da alardın ümmötügö da oruza tutuu farz bolgon. Bizdin oşo zamanга çeyin oruza tutuu bul farz. Abdurrahman bin Avf radıyallahu taala anhu ayttı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftaraza aleykumus savmu Ramazana. Selerdin moynuңarga da Ramazan ayını oruza tutuşluk bul farz boldu. Lianna savm sebep bil oruzo farizatun bil farz amalı. Sabitatun bil kitabi bil Kur'an menen bekemdelgen ve sünnet menen bekemdelgen amal ve icma'ul ummat menen bekemdelgen amal. Ve lihaza yakfuru cahiduhu. Uşul sebepten kim eger işenbese oruzonun farz ekendigige al kafir bolot deydi. Savmuhu farz an oruzo ayı kirgende bunu oruzo tutuşluk farz ve kazaan deydi. Eger oşo oruzo uçurunda orup kalıp uzur sebepler menen oruzonu tutalbay kalsak kazasını tutup berişligimiz de farz bolot. Oruzo ayında sünnet amaldar ve sunnatun lakum qiyamuhu laylan deydi. Seler üçün oruzo ayının tünüsündöründe adaat taraviha fi layalihi oşonun tündöründe namazını okuşluk sünnet. Fa inna taraviha sunnatun muakkadatun. Taravih namazını okuşluk bul sünnet kada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan bunu. Menin ümmetim oruza tutattar tünüsünde taravih namazını okittar deydi. Kim orozonu kündüzü tutsa, tünüsünde taravih namazını okusa, taravih namazını toluk okusa, imanan ve ihtisaban deydi. Ağa işenip soğubunu talap kılıp, ay tasdikan li thavabihi, anın soğubuğa işenip, bil çındık, çın, bunun soğubu özü çın, taatun, bil bir taat, ibadat, bil közgö körünböz ibadat, anın oruzo ayının farz ekendige işenip tutsa, taravih namazı sünnet ekendigine eğer işenip taravih namazını okusa, kana lahu kafaratun lima madha min zambihi. An üçün emne olot? An üçün ötüp ketken günölörgö büyüt barısı üçün bir keçirim bolot. Joyulup ketet günölörü. Peygamberimiz aytkan eken kim sүйünse oruzo ayı kirip keldi dep Allah Taala anın denesini otko aram kılıp koyotken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabalarından sүйünçe alatken. Kad ja'akum Ramazan dep. Menin ümmetim selerge Ramazan ayı keldi. Bil ayda Kur'an düşürülgön dep sүйünçe alatken. Ar bir akıllı toluk adam bil ayda ibadatlarda hiç kaçan jalkowluk kılbasın. 5 vakt namazını cemaat menen çoğu okusun. Sebep bil aydın okşoşu yok. Başka aylar buğa okşoş boyut. Bil ayda beyişlerin eşikleri açılgan. Bil ayda dozoktorun eşikleri bekilgen. Bil ayda büt şeytandar kişendelgen. Dağın bir rivayatta kelet 5 kozdolup kütü oturat 4 tür adamdı. Birincisi taliyul Kur'an okuvçulardı. Uşul ayda, şul bereketli ayda okugandardı 5 kütüp turatken özünü kozdop. Ekincisi kursağa açtarga tamak bergenderdi. Atayın uşul bereketli ayda. Üçüncüsü hafizul lisan deyit. Tilini saktagandardı 5 kütüp turat. Dördüncüsü siyamur Ramazan. Şu Ramazan ayda oruzo tutuvçulardı. Kim Ramazan ayda bir oruzo tutkanga su içirse, ce kursağını toğuzsa, Allah Taala'ga Kavsar kölmösünün bir su veret deyit. Kim Kavsar kölmösünün eğer su içip koygon bolsa, al takır su savayt.
hatta yadhulal cennata, beşke kirginçe suusabayt deydi. Maaz ibn Jabal radıyallahu ta'ala anhu aytat, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğu olğanmın bir saparda, Peygamberimize ayttım, ya Resulullah, bir hadis aytı beriniz bana, oşo hadis menen paydalanıp kalalık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşo jerde ayttı, oşo saparda, İza arattum ayşa suada, eğer seler baktıluu jaşaudu kalasaňar, ve mautuş şuhada, eğer seler şehit ölüm boluşluğun, şehit bolup ölgöndü kalasaňar, eğer seler ve najata yawmul haşr, kıyamat günü kutkarluğudu kalasaňar, ve zilla yawmul har, kıyamattın kattu ısık günü kölököydü kalasaňar, vel huda minaz zalala, adaşudan tura joldu taudu kalasaňar, fa adimu qiraatal Kur'an, seler Kur'an okudu ulanta vergile. Fa innahu kalamur rahman, Kur'an degen bu Allah'tın sözü. Hisnun minaş şeytan, Kur'an bu şeytandan korgoyt bizdi. Ve rüchanun fil mizan, Kur'an degeni bu tarazıda erte soğupcak oğurluk kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, afzalu a'malu ummati, menin ümmetimnin amaldarının en jakşırağı qiraatul Kur'an, Kur'an'da oku, nazaran fil mushaf deydi. Oşonda da dağın Kur'an'a tiktep durup oku, en amaldarının jakşısı deydi. Ar bir akıllı toluk adam, Kur'an'dı ürenүү menen alek bolsun, hareket kılsın Kur'an'dı ürenүүgö. Ve ta'limuhu, dağın ürenip üretүүgö alek bolsun. Ve qiraatuhu, ürenip üretkenden keyin kayra dağın okusun oşo Kur'an'dı. İnsanın ömrü eğer çektelgen bolsa, al kişi üçün emne kılış gerek? Al kaytış bolup ketkenden keyin aga kanday amaldar paydası tiyet, oşo amaldardı toptoşluğu ötö kerektүү. Antkeni Allah Taala Kur'an'da tüzdön tüz aytkan fastauzu billah ve ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin taciduhu indallah ve sallallahu ala hayri halqihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve alem enne şehre Ramazan şehrun mübarekun, bilgile bu Ramazan ayı bereketli ay. Bunun kadir barkı deyit, Allah Taala özü kötörüp koygon. Kantip kötörgön bi inzalil Kur'an fihi. Kur'an'dı nazil kılışlık menen, şıl ayda Kur'an'dı düşürüşlüğü menen. Allah Taala munday dep aytkan: "Şahru Ramazan allazi unzila fihil Kur'an." Bul ay şunday ay, bul ayda Kur'an nazil bolgon. Ve layaluhu muşarrafatun. Tündörü de kadir barkı jogorı. Allah Taala bunu tündörünü kadir tünü menen barkını jogorı kılıp koygon, kadir barkını. Bu tünnün faziletleri ayabay köp. Bu tünnün faziletleri kadir tünü menen bolot. Orozo ayının akırkı 10. kündörünün tak kündörüde olot. 27. tünüsüde de boluşluğu mümkünçülüğü var. Allah Taala bunu jaşıruun apkegen sebebi şul 10 kündü büt barısını hareket kılıp jalqauluk kılbastan oşon soğuğa jeteyin dep hareket kılışlıkları sebebiden jaşıruun kılıp koygon. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha. Perişteler düşöttür. Var ruh. Cibrail perişte özü de düşöt bul tündü. Şu kadir tünü de düşüp gelettir. Perişteler büyük barısı Cibrail perişte Allah'ın buyruğu menen şul kadir tünü de düşüp gelettir. Ve ad'una lil mu'minine al mu'minat. Bular şu tünde düşüp gelip bütkül momun erkek ayaldarga jakşılık menen dua kılattar taң atkınça. Gün batkandan taң atkınça. Dağın bir havarda kelet Sudratul Muntaha, yani akırkı pardalar var eken da asmanda. Oşo yerde perişteler var. Alardın eseyini Allah'tan böyle hiç kim bilmeyit. Yalgız Allah gana bilet. Alar düşüp keletler Cibrail perişte menen çoğu kadir tünüdü.
Cibrail periştenin ordu alardın ortasında bolot. Yad'una lil mu'minin al mu'minat. Alar bütkül momin erkek ayaldarga жақшылык дуасыны кылаттар. Вала ятруку Cibrail aleyhissalam vel malaika. Al жерде дейт, Cibrail aleyhissalam perişteler hiç kimdi koyboston turup momindardan barысы менен учурашып чыгаттар, саламдашып чыгаттар. Ва ясафахунахум. Ошо учурашканда дагы колу менен көрүшүп, колдорун силкиттер. Ошо кимдин колуну эгер ошо кадыр түнүдө силкиген болсолор, мусахафа кылган болсолор, анын ошо адамдын денеси титиреп кетет. Варакат кулубухум, жүрөгү жумшап кетет. Вадамаат уюнухум, алардын көздөрдөн көз жаш агып кетет. Ошол кадыр түнүгө жеткенин белгиси ошол экен. Адам ошо түнүдө амал кылып туруп, периштелер ага салам бергенде денеси титиреп кетсе, жүрөгү жумшап кетсе, көздөн жаш чыгып кетсе, ошол жерде кадыр түнүгө жеткендигинин себеби периштелер ал менен учурашып, колуну силкиткендер дейт. Бул кадыр түнүнү эң керектүүрөгү тооба менен өткөзсүн. Алладан кечирим суроо менен өткөзсүн. Ошол түндө көп ибадаттарды кылсын. Бул кадыр түнү жөнүндө эч кандай күмөн жок. Бул сөзсүз Аллах Таала айткан шахру рамазан аллади унзила фихил Кур'ан деп Аллах Таала Кур'анда келтирген. Аллах Таала дагы айткан фастаузу билла экинчи жерде инна анзалнаху фи лайлатил кадр. Биздер Кур'анды кадыр түнүдө түшүргөнбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат, ким шам менен хуфтан намазыны жамаат менен окуса, орозо айы бүткүнчө токтотбостон, калтырбастан жамаат менен окуса, ал кадыр түнүнү соовуда канча сооп болсо, ошончолук соопко жетет деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, Аллах Таала кадыр түндөрүдө bir rahmatты жиберет. Ал рахмат бүткүл момундарга жетет. Күн чыгыштан күн батышка чейин ошол Алланын bir рахматы баарыга жетет. Анан кайра дагы бир аз артыкча калат ошо bir рахмат. Элден дагы артыкча калат. Cibrail периште айтат экен, Роббум, мен бүт баарыга рахматыңды жеткирдим момундарга, дагы бир аз артыкча калды дегенде Аллах Таала айтат экен, аны şu бүгүнкү төрөлгөн бүт бары ошо төрөлгөндөргө бөлүп салгын дегенде, şu түндө ким төрөлгөн болсо, Cibrail aleyhissalam ошол калган рахматты кафырлардын төрөлгөн балдарга алып барып жеткирип берет экен. Ошол рахмат артыкча калган рахмат. Ошо түнү төрөлгөн кафырлардын балдарга тийгенде, ошол рахмат аларды эмне кылат экен? Бейишке тартып барат экен. Себеп ошол рахмат болот экен. Фаямутуна биха муъминин. Ошо түндө төрөлгөн кафырлардын жанагы балдары шул рахматтын себеби менен акырда келип имандуу болуп кайтыш болот экендер. Иман менен кайтат экендер. Абу Язид Бастами деген Султанул Арифин вали заттардын падшасы айтат, мен кадыр түнүнү өмүрүмдө 2 жолу көргөнмүн, ошол да 27-чи түнүдө болгон эле деп. Ва саллаллаху ала хайри халкихи Мухаммади ва алихи ва асхабихи ажмаин. Би рахматике я архамар рахимин.